Hadin u John Felix bat u Inigo Martinez but sa u Kingsley Coman syaka klub Nazar bat kyndon ke semifinal jong Saudi Super Cup Arjarsan. Kublai piki parlok persetanat ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel u Kingsley Coman ulam menjur ban penisno bat ke klub Nazar hagan samoy neo klur jong kabayan menit penisno bat ke klub Bailakai Cristiano Ronaldo Saudi Arabia agak dor live pro million. Kingsley Coman una orang kai jong gari Fran Bailakai like sports nam but like spa like kena sini madan but lihat tep nyopa artriki goal but nyopa wit liki assist but arpo wit liki trofi ubala yora akjing kai jong una winner jong gari Fran latmu wan mi no na kabayan munik menit penisno but Cristiano Ronaldo hak Saudi Pro League hak jing ita kular ke balai snem jing kemilti bahkan long tak katayo ke ban phidep ke kalawai ke ba kong santam jong klub Nazar hak Saudi Pro League hak nak samoy ke banta bar hak nai tarik mta banai kyndon jing lekai semifinal jong Saudi Super Cup Arjarsan mensapan long hari Hong Kong kumta ke klub Nazar kan ikun percaya klub Al-Ittihad bat ke klub Al-Ali kan ikun percaya klub Al-Qadisiyah hagan ke Super Cup Arjarsan bat digene ke Super Cup haga samoy baladep lara da ke klub Al-Hilal kuplesi bun saya sempat haga we pat ke video.